Ovo sad što ćete gledati je najstrašniji klip na svetu. Molimo mlađu decu od 12 godina da ne, hoću da kažem, ne smiju da gledaju mlađi od 18 godina. Prema tome, nemojte da palite ovaj klip. Ovo je uključen. Enjoy. Wait! Don't do it, Carmen. Wait! Carmen, bitch is the biggest bitch in the whole world. She's stupid bitch, the foul bitch, the middle bitch, the boys and girls. Come on, you're all the world. Carmen's bitch, the biggest bitch in the whole world. She's stupid bitch, the fat old bitch, the bitch, and boys and girls. Rekao sam vam da je stvarno strašno. Pošto ste gledali, sada ćete patiti. I patiti. Ma zazaj se, bre. You think you got it? Oh, you think you got it?